awe bari mnonga ajuna pleasure kubasa kuhereza umurebe wito mukundwa wa Tayari West Television ebirimo nibigenda umumisho umbyanga bitari mwe na bimwe ukira mnonga umukusherura ubururu ubw'abantu abari kwenda kuza umuyishengero nanangwa na intebe zitari zimwe na zimwe ahabwa Akaruuru akomwaka uguru kwija ogwe 2026 kandi abakuza kwebembera kwihe 2026 kwika 2031 ayine gambire bindi umurembo orwa Kabale Munisiparite kandi nyemerire na omwe ahabesimbire ahantebe y'abacara ahabwa district ya Kabale oguno bamweta umucara trust cyo mugisha kandi nawe no munyamakuru mutahi witu ko karigireyo yagira ngo ebyo muzindaro kambe mbikwasiza hansi nze kukwato muzindaro go mu ishengero trust twakwakira ntwendora musiye hormona kureba Tayari West otugambire campaigns wazitandikirota ekintu kiri kugenda kita kandi umunyakabare no muraganisa ki iyo bale job umurebi wa Tayari West ntukuramusya olirota nyondi trust cyo mugisha kandi andomwe abakaza besimbere okushwekera Kabale omu parliament ya Uganda tutandikire campaigns nyomwazo in fact nyontandikire Rubaya sub county the whole of this week niza kwandi Rubaya mwene gakayima town council turi kuvuga n'abantu turakora campaigns turabasha Akaruuru so far ekiro cyo kubanza kinakozire tifuniremo buzibu so turi konda Akaruuru kandi abantu bakabale namantu endi ngyo munyamahuri radio voice of Kigezi konka abantu bakabale ebinji bimwe ha manifesto yanje ebinyenda ko bakoreraho echo kubantu tubanya bakabale turatura mu nshozi kandi Kabale entasa yitu impango munonga ekaruga mu kuhinga konka kutwayitiza ubwire emishozi obane njura kugwekatenguka n'abantu kukanya amataka gitu gacukuka gahwamani aho ndi ugamira umuntu bakabale wo mu cyaro no mworo oraherukayo abo kuba the main activity aho bakabe bara hamwe ne barasafayivingira emisiri yabo tecyayiraga so nandi kubagambira ganyo mwazo nagumaze kugambira n'abandi turagira ngo abantu bakabale echo kubanza turetaga government ngo etamamani okushemesa umuntu wakabara omuhinji emihinjire eyo murembe eri kubasa kuberaho then amaduka garashobora ebyo kwinjisa za fertilizers nezindi tukagize nka government ejo mishoro egicendeze kugira ngo no muhinji waburijo at least yanahinga ayangwirwa kwa hati ya embere hati eriho kugira ngo nitugura baragure byo kuza kutaho mataka ngo banze babone kweza hato mworo tacihinga ngo aje kiyasharura ekindi ekinyenze untehisira no kuranga twacendeza obutabanguko omakaga abantu bakabali abo kubana ninjani hanga ryo ndikimanyango muri Kigezi region nitusingayo okujira ubutabanguko omakagitu of course biraletwa obworo namarwa galengeserize so chitumamwe no family zabo abana babona menduga mantu nyamwazo nti nyonka MP nikasi namra kujya Akaruuru kayenze at least inteho namaka aga survivors ba domestic violence kugira for example abashwerini bamara kutana omwana wasigaraho atazasita kaba mayibobo mutomuka abarimu then turagomeza kujya kugarukanisa abazirebeye ndijo shonga no gumuzamo kwenda okutaho munonga ku supporting ibibina by'abakazi kandi tukateka amakasente bakatunguka bakagira entasya omakagabo ekindi ndi kugihiga abashije kugira ngo it is high time kutumanya ngo omushijo muka nechi tishukuru munonga and so kwena tugira makamarunji our men have to work very hard because wazo muri Kabale no shanga ngo ni most cases hata abakazi turakora kukiza abashije munonga ngo mu byaro because you find family ni kabantu kama 12 konka bona bategira amasiko aha mukazi obane nyinenju ni warasi bahinjire kwena ngo abeso family abashija mwe no kuraba tabifiro munonga and mbendi kubahega ntitwetaga kwena ngo abashija baba involved mu makagito mwe bamanyangu nibo tusheme kulininga onengashi okwegamira kugira amaka gatebenkini ekindi no kugira ngo tugumeze mu kwero bugabe bwabishyi hamwe nabo sho by the way this time at these days no shanga of course the government empowering the girl child just wargayo twashoma atwayesimba bwempiko nk'abasigazi abo turakura nabo bacaburabura mushine ashimwe ni washanga amwana wo mwojo ari musoso yate araburabura atashomire tayine murimo hati yitwa bashije bagafita sanito biyahe ebintu nkebyo mbibyo so nibyo nyerecherire kandi kugira ngo
abakazi at least mu byaro nabishi mbaskilling babe skilled omis okina ho kwinga at least bara makuruke cibo nenge kitambara kugira ngo bibeyeseho amakagabo amakagitu omuri Kabale district imindi byinje munonga of course aho niho tworesherire. Right, no muhurra ubwo ni bamwita trust cyo mugisha kandi ayesimbire ahantebe y'abacyara ahabwa district ya Kabale. Well ntumanyangu campaign zo zitandikire nyamwazo konka tugwe go kubanza kwegezamo ukawenzereho kuyizo mu primary za NRM wabirugaho wagira ngo Kuri ho yije koko twirenora bo mu bantu. Yes. Nibizibuki ebywarebere omu Karuru ka Kabale omu campaign process ya Kabale nangwana no kugira ngo nko muntu yesimbire ebiwabona ebiwabwino mu field ebyo kugira ngo ebe bintu bishemerire kuba handled kugira ngo tukore Akaruru akali free and fair ninga Akaruru akamazima kandi akoburinganiza. Now in fact Akaruuru ka Kabale nyonka trust kuja mu bingu abantu already babire baramye bagafaniza banja radio kundi kuza mu field banyakira tushemererwa konka umuntu wa Kabale. I don't know ibindi byaro byo mu Uganda konka abantu mu byaro baramangu buri muntu yesimbire no kubaka set and ejo ngora mbe no gambira abantu urobushera nuko bakugira urabaganira batere ngarongo watsigota ngo akashera konka toshanga mutwaza kutera Akaruuru ko bushera twaza kuhendera n'abantu abataratukorere because I'm imagining job nkati nari yarone mu banka kagura abanyakabara kashera hati kunda be mupinda korachi the bank rambanje so abantu bine twine kubamanyiza tubashomesa amanyango omwebembezi to kugura bushera mwana ndo mwembezi umukunzire mwana mukamutera mumukunzire atabaguzire nawe yayikayo araza gukora ibintu yakundire kandi ari mugize ki ashemererwe mwene kandi akore namani ekindi we have a very big challenge ya edini omuri Kabale omuri Kigeza I don't know but I've had even as akanungu niko hari konka Akaruuru ke dini practices za dini ziri kuteganisa abantu mu of course some people some church leaders but we romugisha kugira ngo that platform y'abantu kubishirizamo ba misleading our society abantu tibamanye mwembezi no watch ngo ati mwaro ikana abantu babuzana ngo arashoma dini ki no wadini ki atoshange shaja chateganisa echo kubanza edini omugashogwe dini according to me kokunda amanyi kozi nyoko kuna kurema kokuna nyondo mu Kristayo ngakorera mu kanisa konka edini hiya akaba niyo kutugarukanisa tukabe kintu kimwe tukakorera kimwe tukakundana washange dini tutagagura iti yaratutagagura ejo dini ne dini rabe habire konka no muzegurimo so nanajanti abantu bakabale murebe hari muruge mu byedini every Sunday every Friday buri mwana yaza kushabira na Saturday ubwire bwahika za kushaba konka ekitulemo hati turi kuronda abebembezi babantu bona and me nco njenti ndio mutashorora I'm for everybody. Okay. Echo wakigambaho konka hariho nekibuzo cy'amana munonge kiriye n'ikigendo mbisho murundo ogu turebereho party ya National Resistance Movement eri kugira ngo bakondeming independence ninga shindi abesimbere nk'abantu buntu abantu batakabareba ho burebaho konkanyo we kugira background yawe nkomuntu naza kwijana followinga norarebekera nkomuntu wa movement munonga so hati echo kugira ngo obururu bwa primary store bwijiremo kandi tokwasere na faraga ya movement pate uri kureba ngo approach yeri kukoresa yo kubarwanisa niyo ninga barifita mamani mingi. That approach is very wrong. Job nyonkane na kwese mu primaries. Konka kuna ije nikuza mu field nareba embereza karumwe nanka direction ya Akaruuru akabika ryo mu dini karu migongo na first kuruga mu primaries reason. Nyo abantu banje bakabanterera simu obanye bakoordinators ngumanya ngo abanyadini bitu ngo batugizire ngo tujye nyuma yawe ngo baza kutubinga mu maramizo. Manyanku turafera abanyamuzanye ngo tibaratuzicire you know those things so people are being intimidated by the church leaders and bahendera mwene baratera Akaruuru ko kutina ndi mu runyiriri omyadini wanje atandeba ndi mu runyiri utarigwe urwa dini yitu and nkaba first kuruga mu Akaruuru ka primaries not that I no longer subscribe to NRM kuankaleba embera ku Akaruuru tereje kundabyo because imagine cyo kubanza edini nankakaba tukatwine tu candidates bine dini oba Kristiyo hano aba Kristo ananye kandi mu race so hati yankebuza abanje abahagizi baraza kurugahe and imagining job trust nyosho mugisha omuntu uri twira uri popular muri Kabale shanka hati yanyine nkorunyiriho 00
mukakwata ibishwani mukabita mu social media wachereba that is an embarrassment. Okay, ganya kureba 00 haraini yawe. So na agent mgeni NRM ndajikuna. In fact ngenda ndikushaba President Museveni nitwenda ngo akaruko umugongo benda bakiyo abo kwa akaruko umugongo tika kabaga ho free tika life yamwe munanga mutika kakuni yakabale aye mimi ntumangwe dini nebindi nkebyombi byo bari kama abantu batera Akaruru because omwebembezi you can even be in NRM by that performing aje. Yes as long as tone mu kutima gw'abantu bakabale whether in NRM nwasana kutakora kurungi so twenda abantu abine mutima ngene obebembezi abarafuka abantu babo olembera yakabale ekuteganise oje no I have to change something. Ebyasimanye what and me I'm leaning. So President Museveni that time akagira ngo all of us tujya bana be. As if I had that statement. Yakajikora ho haro race ya man munonga ho yagira kubona nabana be. Yeah, leaning bayena mubona naba ni members ba NRM. Nyowe ndio NRM but bashana kutuhijika. So what do we do? Okay. So arechibuzo chamano mutaundo mu yakabare kandi ntwendo takarugiraho ushobora abantu oyemerire nkahi ha stand ya stay. Habwo kuba stay yakabare ni kimwe abintu ebya abantu bari kuza kubuza kindi shuwa bori kurunda Akaruru. Iwe nkomwe bembezi stay yakabare no gireba no genda to kugenda ninga no reba ngo government tekire kuba eri kugitwa mu bwirobu hakine kiraburamu eshongejo no gigamba hoki. In fact ngandi kuza mu biro bihuireho kana yeteguire kwesimba muri Kabale district. Yes. Kabale eyenyima. Ndi kumanya ngo hariho city amazima gari ngo nitwenda city. City turagenda because agandi ma districts bakagaha city bakaga cities kandi kiri kubakwera. One of the reasons is no kugira ngo for example twempoko uitunda rwa city bakagenda basharasharamu administrative units barete gombora gyaro bariso wetu kumpaka berago abantu bashitambara kuruga za bulimba baraza byakayemera kuronda ba LC3 chairpersons amwe na police hato buhereza bwayika mu bantu eshinda abana bitu batunga yemiremo because now there is zero sub county arojya kayima town council aroka hunje abantu batunga obuhereza abatunga yemiremo abana bitu ekindi then nanse ere kuri wakurana ejo kureba inanka kabari aba city even the buildings infrastructure nehinduka namwe city in attracting a business kugira ngo umuntu amwe na hori aba attracted kugira ngo aze korera muri Kabale because ejo nintunguka ekikuru abantu bakabale nimbahiga kugira ngo of course kaba mu ngahura ngwe keri kurwana rwanje some individuals I don't know konka itwenka abanyakabale of course nyewe ndagamba nka trust we need the city. Okay. Turupija tuhendera tugambire program yawe ya campaign rizoba orinkahi kandi abantu aboryo noija kureba nibahi and then of course na no butumwa bwabo bwa maheru bwo muntu orumuna kureba atayari West TV. Erizoba yesterday and the whole of this week ndikorera lya nanka Rubaya sub county nyondi kuzarwa amena lya Kayemera town council nyamwazo nyizero muri Rubaya mu parishes abutenga cha Kitoma hamwe na Rwanyina neza kuzamusamba then namara nkwate umuri lya Kayemera town council niko tugemize mu then the next week nja kwandi kibuga sub county hamwe na Katula town council week yarakurateho nze butanda hamwe na Kahunje and like that abantu bakabali nembaige kimwe ngenda kubasha Bakaruru ni mumanya tinda yeshoboro byinja kwanturaga nkeshoboro na yeshoboro narengesereza ekikuru mu mpaka rakwanyina mutima gwa Kabale munonge nyoje mukakurira mu cyaro nakurira mu cyaro embabaza nyoza msamuta unomu na yeshanga ngenda ndi ha radio nkimwe yakana kembata so ndi hasira and endera abanyakabara ari kusingayo nyo narabire man so ndamanye shonga zabo nje kureba nanka yanje slogan nagira ngo eshonga zitu abantu baburijo abakwanye ndio muntu waburijo ndamanye mbere umuntu wa Kabale owenyima no wankahe bona nyamanye mbere zabo mpaka Akaruru muruge mu bye dini tini kibiratu yambe kandi as long as umuntu wamwe no mukozi muha Akaruru. Okay. Wamuhurra ogweni bamweta trust cyo mugisha kandi ayesimbire ahantebe y'abacara habwa Kabale district